After months of thrilling competition, the journey of the greatest musical battle of TIPRA comes down to this moment. Meet the 5 finalists of TTAADC presents TIPRA Idol Season 2. Ashmika Debarma, Ananta Jamatia, Nafuti Jamatia, Plung's Mighty Rian, and Dinesh Jamatia. The passion, the talents, and the energy you lie. Join us for the grand finale on the 19th of April 2025 at Motherstand Ground, Kumulin. The greatest battle of music begins at 5 p.m. onwards. Don't miss the most anticipated event of the year. Be there and April 2025 second season ni TIPRA Idol grand finale ngai be bono samung rok bahai cholai tongkha bijik khaine ni bagoi phaimani oro overall nai tongnai hingke chini lemon deborma te apon deborma chini subjonal ni chairman te YTF ni GS president borom ni chini ADC ni ngui je tabok TIPRA Idol cholemani no overall samung rok nai kani khai tongmani hingke tini jehetu office rok bondo ba hothat khlai ang gumui tongma kha samung rok bahai bi cholai tong naigra na tunai je motamuti samung to paijak na TIPRA Idol grand finale o je champion ngai winner ngai bo scooty kaisa manai o scooty no sponsor khaika Tara Shankar Motors rok teibo sponsor khaina ni bagoi bi reading tongo hapani chini asuk agini simi proper communication ni ani bangoi asuk salai malia hingke rang ge bon logeo 2 lakh tongnai amo agi no announce sungjak taklai je TIPRA Idol suru ni simi je participant rok asuk excited jotono khatung laijak kisa masa fees rok nakha hani bangoi je serious borok rok phaikha TIPRA Idol poilao chaimani sekang boi jotono tamosinai sajai angui comment khayo social media rok sawo je development work khaimaya othoso samung musuimung hingke TDC song khairogoi srairok no omo khai tong nei femlok tong nei kwbangma allegation rok khainai bi tong yang oro jaga sani musugu ICA Department Information Cultural Affair ICA Department ni samung kha chini culture chini tradition chini samung chini musuimung chini musamung chini tiprasani je agi ni simi siri city ni simi omo haike phaimani no promote khaibani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khainai jotono ang buchina bai dekhnai chanani musugu je oro jaga ICA ni rang bai oro ni drinking water facility roimeya lama snawi meya te nini tamo sne nok bu tang meya gari bu pai meya omo o doptor ni gari rok bu nge omo ICA je tu boni bangoi chi department sanajak state of nai de borone kabangma festival utsob ungu nge omo haike ni chini oro bu ICA department ni ke chini TIPRA sani rasanai musuinai musanai borongni culture tradition no जों बाहायके प्रमोट खायनाय बोनो si जों मा सागथारनाय हानि बाङैनो जों TIPRA Idol season 1 to CEMआव थांखा ताकलाय season 2 जों लेट हा ताकलाय खायनाय बागै खायनाय खाया बक्र खायनाय रहि हलायबो प्राइस रनि बागैबो तो फानो पाइखा ग्रेन्ड फिनाले नि डेट उङै थांमानियाव सकाङो बिबोनो कारणे आपलोजराव जों खायनालिया गे खोना जतनो फाइबायदि जतनो नायलायनाय grand finale o 5 jon tabo participant sok phaikha mane step by step level parngoi bo o jaga tabo 5 jona sok phaikha thangnai bosoro जों nokha je TIPRA Idol o brand bumung mamani pore borok kwbangma India ni je tamo music company rogo borok invite makha audition makha oma haike borok stage makha hasugo kamiwo je jesu rung tongdi talent ungui tongdi nono seba sini naimba koisa sini ya hachi
Gechini TIPRA sarokni bisingo kwbangma rwchawani o talent tongo omo जों bono charge khaiwi borono platform donani bagwino o TIPRA idol chenjakmani tabo onek upokar wngbaikha je thangnai o participant khainai contest khainai boroni bisingo जों nukha rupesh deborma rahel koloi nini priya jomatia omo hairok kami o tongmani siba sini ba borono koise sinia tabok je 5 jon toparo phainai do borono bo agi koise sinia কিন্তু তাবক বরনো নেনি নাপুতি হন্দি